Fianga whaua le a wauli, tau tōma nanga si whongo Samoa le lua api. Pe ona iai ia tātou proklame whanga solo, ia mise fo i one tūlanga fo iai ia nisio tātou musika so i whiwhiloi i lunga o le tātou tūtua. E pila fo i ona masani iai ia solulua, mai a tasio tātou proklame vasadi, ma le mtanga aluenga o leo, ia mise fo i o le whalipui mo le ola toi fuateinga. Ia i le tātou whalau i loa tuli loa e pe ona iai i le te atu i whala au whasaina po le say no to illegal drugs ia le fo i e whaau mau pēr mwha ngā sono ia i tono le sifurulua masina wala masina o ke topa o le tausanga nei a toa i le sifurulua masina o le fo i whalau i loa le fo i laua whatasi mai i le neivaenga o le wauli ia nisi fo i sui o le tātou fisa le ua whasimai le whiwhi atu Samoa tuli Filipo ia o le Satini ia whapena fo i a le sunga ia wafsuanga Filipule Thomas ia o le tamaitai Satini sini ia whatalawatu ia i lau whiunga tu Samoa ia mese fo i o le sunga ia wafsuanga i le nei fo i vahenga le wauli bali whaalualo. Fatalo fatu foi na wo fionga folosa fongo le tato Paul Kalame nei tu laole aso ya fatalo fatu foi la fa fonga malu Samoa ya tunu pele ile nei tu la foi fe au mga luenga lo fe nga ile aso la nei tu la aso ya fatalo fatu la mtanga luenga nei foi vaenga ye tato Paul Kalame o te ya tu le fa la fa saina. Ia, malova aftai, o te loa ona o le tātou teimi, ia, e o la vau na tātou se loa le tātou mta upo, ia fo i le tūlanga o le tātou whaalau i loa, ia fo le masina, ia la whaatu wafsuanga, ia sau noi le tūlanga fo i le tātou sini au tua, ia le masina nei o kuso le fo i wa, a mata o na a whasolo atu ia i le taulunga ina wha mole mole. Whaatai mole, awa noa ia ne masina, tātou o mai le matana whaai ui o tātou po Kalame o le sulua masina o le say no to illegal drugs po le lea atu i whala o whasaina. Ai o le manau ti po le nawa tau o le nei lava masina o le malutia iau apa au. E pe e whatu langa lava ia fofuanga manau ti te itasi o masina te itasi i mea tutupu i lea taimi ma lea taimi. O a pe o masina nei o le sa tātou whiangai ma le asu sao tama. Le sa whamana tuine le asu sao tama. Fofuanga na sa iai le Paul Kalame ina o nei anawa tau. O le malutia iau apa au. Ia e pe ua whaatulanga whapea o tama ia o le ulu leo le ainga. O i la tofo ia o tau aveina ia swafa tau si ainga ia e malu la tātou i lalo o le puipuinga malu. Ali imwhai pule ia o tamai tono tātou ainga ia le ngata fo i leo o tātou umbalawa tātou te malu ai. Awa e le mawhaiona e saunga le mu o ia. Pe a e le mawhauwhau mo oi mo lou lawa saunga le mu. Pe o tara fo i lea alofa mo o ia oi. Pe o tūlanga nao lo i e le tātou anawa tau mo nema sina marwhalo ala. Ma lo fa tai o no le mai tau atu pe lo fa tino i le ngaluenga fo i le tātou mta ngaluenga ia mese fo i mta tu i no le tūlanga i ai le fo i le mta upo le lo tuli loa pe e mta ngaluenga mai son fa lau i loa i le tau mwhai tau tu i tia i neni fo lau fa saina le to nama le laina ua le longa se panoa Samoa i le o tala i le tala nei o la fo i tono malu pa i le tua ia sunga i whaafenga inga o lea lawa e fisoasoani le ngā luenga le tātou mta ngā luenga tau mwhai e launga ina le upoleli ia o lea la fo e tala i atu ia le tala le nei mana ia i o le maule e whaautu ina i le masina nei malutia i o ua pāu ia o lono winga ia e te le fele o le fo i a sini ua whaapena o na ona whaautu ina i a le rei masina e leo teo mamao ona mai a leo le tātou whaalau i loa mo le sifurulua masina lau a whionga tu Samoa ia anisi o vaenga fo i le leo mata i tuina le tātou mtanga aluenga a mise lava o le fulinga mai o le lava e whaau au ia le tūlanga lea o le oso whainga mtanga aluenga
o le sa o ia tu ile amatanga le vaso le songa fua sa o ia tu ile I nisi mta upu ina le famsino makua le o fialu ngol famsino ia ifafu al to telo ila to ia o foli ngai sa uva I lunga o le tatou Facebook page pe o le wa mata ona nga yo ile te mile ile mention o tatou mta upu ia la situlanga la tamai o le va fo ile mtanga luenga ia I cases o ila to moli e fala fa sai na ma tau fia mai ia whaftai lasa ia o le tūlanga o le ua iei mai lava ia o ke topa le amataina mai o le tātou Paul Kalamini ia o le au whai o tangata ua whai ona mōlia mai tono piriota le mai tau mai le aso nei ua lua se lau walu sifuru lono winga ele o se numero la ititi nei numero ia nafa ua e silafia ia tūlanga ua iei tātou whamasino salo a whaatūlanga atutūlanga wa I whamasinonga tumutumu whamasinonga le ua iei ia ua tumu atu whamasinonga lo tono tātou wharsa o le upumoni lava iei le tūlanga o le ua iei ai a sila fo I mōrianga la iei ia buto tele atu mōrianga o whala au whasa ina na ilo o isi mōrianga rono wing ia ele o se ata leinea mō tātou atungu ia ono mai le I le tūlanga o whātāua ina o le o nei foi vai tau e fata ua lava tama ia e va aia male fa no tūlanga wa yeise o tātou atunu o mōria whaatasi mai tama male atali maua whaatasi atu I tono whale o tūlei whaatasi e ia whala au whasaina I oswa inga leo leo ia ona tūlai mai lola I olfisiri ia o whela ale a manu I whanau a inga nuu mai kālesi pe a whapeo leo o maua whaatasi mai ia tamama fa malu fa na o se tatou watu no e leo se ata le nei sa o saunoanga o le lava o tutu lava la me pa mata la solo ia le te ia tu fa la fasaina ia ai lava la to o lo fa ia lava tu langa le ia ona tupu mai lo le manatu le ia tau tau so I fuanga ai manatu mtanga luenga e le o se tua inga lile tua inga tau tau so I fuanga la ia lava me na fa sino mai ele ali e tātou te ngāluru e maua mai ele tupe o le tupe le ai a whao ngālo whala au whasaina no wingo le tupe ele lea e le mama e le mwhaiona tau sieni a inga e fiu lava lai e tau mwhai tamau a inga pe e whataitai atu inisi o lai ngāluru e ma sulu le ule tau mwhaingo a inga e le mwhaiona o iei e tūlanga le ono lai maua marfi le mui tupe ele leo whala au whasaina pe o le wha mawhana o le tātou mtanga luenga nei masinga fasino lava ya tātou tama ya au foi tātou te tusi lima na yo tātou tama e foi nei tama o lai faile fautua la tau I tono ainga ya alo foi lo uso pe fa pe wa va ya tu o solo atu tu langa le fala fasaina au mai tom lam tātou mta fa yo fa fatasina wa ele mfa tātou nei e al mtanga luenga ya manisi foi o to o lo so ani mai nei polkalam ia ona tineia ia tūlanga lea a tātou le tūwha atasila ele mwhai ona tineia ia whala au whasaina I tono se o tātou watungu ia pe o le tali atu nā wholasa I tūlanga o lo ia ine ia tātou whamasinonga a o le upu moni ana ele se upu vane ai ia o tu moatu whamasinonga o lo tono malu tapua I se o tātou watungu a va fusoanga o le tūlanga lea foi numero le lua se lau valu sifulu ia le ua mai au ne tau fia mai ele tātou ofisa. Te ilo ipe wha maunia, le peon fisili antou e tala fu ia sana tua e whapea o la tau lava ia maua atu I le whale le taimiolo se wha inga o la tau mai tau fia mai ofisa leo pesa o lea vanga. E pe, whaina wha mamla matili, wha mamla mo. Whaftai a mod whafisili e ia os wha inga o la tau lava ia maua atu I le whale le masalomia po e masalomia nga tatawa mtanga luenga o lo ia I tonu ia whala ufasaina po o nisi fo o mea whainga luenga e whaonga ina mo le kukaina po le tango fia fo I o whala ufasaina e sai uma mai lava I lalo le malo si anga o le tū la fono o na o lela le tū o le possession malo knowledge po lo umia ina malo I loa le lei o vaenga nai fua iai ia nga yo inga fatu la fono a le mtanga luenga po lato a arrest le masaniona fai mai pe a
mau atu nisi le fale. Pe whabai lava la ele o oe o na ina, a o le mau atu i le fale le te iai, ana e te sila fia ina. Ia o le naua involve lava le whainga naso ngā tulafono, o na o lea ua iai lau sila fia. A ele o iai sau ngā ruenga o whai iai. E pe o tūlanga lana. Lea la iel sa tonu mera lea e lua se lau valusfuru. Ai manatua fo i forsai le tūlanga lea. O le nā lua se lau valusfuru. E tau te mawhau fo ila ia lua se lau valusfuru leo maua mai. Ai fia se to atele le na tufa iai. Pe o numera na lele o maua. Waole. Tatou fika whan mawhau lava iai. Lua se lau valusfuru o se numera tu ngā wa maua lunga tele. Ai sa lea te tau na o le numera lea. I le tūlanga lea ua iai le taimi nei. Pe ana whaapea e ripotia mai. Li poti me mtanga duenga leo ta ofi le taimi mua. A lea pe ua solo le whaamai le taimi nei. Ia lea lai tamu whai atu e mtanga duenga. Ia ma sosoani mai fo ia li mwhai pule e ka le sia. O amantua le konferenisa me tisi sa mai anei ia. Pe yo le anawa tau lava lea sa tu le malosi le vai taimi leo le fontanga le metisi. O le lea iatu i whala o whasaina. So mai lea mar konferenisia le Assembly of God. Ia o le message for lea por fi au lava lea na una ia malosi. Ia o le vai aso ente e nei no wharo longo le Pokalame TV1 e sa whatana no atu ai. Ia sui o le e kalesia so fitu. Ia la tau fi fontanga. Ia o la fau watu una i malosi le Pokalame ni lava le nei. O ina leo wha mautu ai. Wa le ngate tu tonu o malumalu sasi tu lou. O nuu ma e kalesia. Awa iei fai company wa au maila tau tarusangat Pokalame lava lea e fata inga la peo le Vodafone Samoa. E mo le toi fo i le angangat whaftai le pulenga ma lau whainga luenga le Vodafone Samoa le sa fai lato Pokalame masinga taruai. Ia o le tasi fo ina awala. Ia ua tu le ele message. Ia mo tangata whainga luenga wai pe se lava maua ia ni taimi panga no la tolo whainga luenga i nganga luenga nei. O na awai tato Pokalame ia watu tua i nuu ma la whanga. Ai whaftai leo whaawa noa le taimi whainga luenga leo si vaenga sia. Ia e whai ele Pokalame tonu i le au whainga luenga le Vodafone Samoa. Whaftai, o le ase, e isi se senga o le tangata huile le maua antu e leo o lo mia i a whala au whasaina mo personal use whaonga. Ma le tangata huile maua antu leo le nga kesa pala ia le truck sa mo isi tangata. Isi se senga o vaenga i e lua. I le tūlanga le sauno ai o le possession. Possession. Okay. So when it comes to possession, o naua ia oi whata inga per telefoni. Pe possess ala for personal use, pe possess mo le tūle inga mo le isi tangata. Still o le soni ngā tūlafonu. Se vanga nai, e ai lalo ai o tātou tūlafonu, e ai le vaenga na e whaatanga i nei, o e pe a whaapea o iei se tusi whamaunia mai le soifua maloloina. O se vaenga o vaila au nei, e mawhaiona e whaonga ina mo lo soifua maloloina. Ia e se atu pule atūlanga. When it comes to possession and knowledge o le narcotics, o le ia o tūlanga na e le whaatanga ina tūlafonu. Ia maor soli ngā tūlafonu. O le ase sila iai hui le mta ngā luenga. Pe whaamante o le pe ua a ngai la tau ia po o main. La tau ia la tau te umaia i a drugs po la tau ia. A ngai e tātou vulnerable people. So ia taipe o nei whanau ia e wheo hai solo e whaatau ia tātou o loa. Pe o le te mai tau atu pe o to tele a le au mai ma po e mai le mta ngā luenga. O i la tau ia e wheo hai solo le taulanga. Whaftai mo lawa noa, ia e peo lewa aina leo wau tilo i ele mtanga renga temi nei. Tusa peo e lato fo ia tu lou lava li o le upu to ia te au whaunga aina fo i tatu Pokalame. Lato fo ia lo i eini ngā luenga. Moni. Ua peo whaunga la e lato nei. Wha peo ku inga ia le desperate mo le tupi.
ia pe o whaunga la le vai lea. Ma mea e ofi atu ai loa, ia ona whai lo la, ia o whai unga se lea. Ai olo iai lava, ia ava noa, olo o ava noa mai. E sa ili le iai ninga luenga whaunga tita waile maalos. A wao le tupele la maua i. Ia e le umi. Ai a maua foi. Ia o le taimi mai maule na le tuesi. Ma lo fa tai tu Samoa ia o le tūlanga le a hoile le o le pe e le lifa ia ile sila fo ile le a le tūla fono ia me se fo i o tātou i nei lo ia la sila fo ile le po fea tonu a le vaenga le moomia ona malosi ai pe moomia ona wha malosia pe o le wha malosia o le tūla fono po o le foi mo mia le nga luenga a tātou le au fai lotu mo mia nga luenga matua po o a onga ia po community ile tūlanga le o a tātou fua ia ia o le alava e whaatino lau tau nga luenga au mo le po ai pe se mea malia fo ile toa tele e pe ile o ia se whaafefe fo ile le vai a ko ala e fai tau nga luenga lai po e mai lisi vai ia e vai tu lisi vai aso la fo uko e fai ala se sila ia le la o fionga me se volta tu ofisa tai forsa ma na ia tele ia le of city ia piana ta o te mo ta to po kalame o sola a ta to le tu fa tasia ni se me ta to tem faia fi fo ia na ia ona na to ia le tala ina ia tala le e la unga ina ma faia tu ia le angol fa la fa sai ia ele mo faia na tu po tu langa le o te ia tu e mana ton tanga o tonu lava o tātou wainga. A le lei lava ia le sio manga i tonu o tātou wainga. E le simela atango i fua i lea me o le whala au fasaina. Tonu o tātou wainga e a mata mai ia le tūlanga le o le te ia tu i whala au fasaina. Wa a le lei lea o awino whanau. Ia e ola tupu ai fui. Ia ave ia onga ma. Ia i lisi mela atango i fua, wai pei lava ona ta ua i teimo tātou polkalame. Ia, o le tupe lava ia le nau ta ingo nei mea whala au whasaina. Wai, i lisi le fie nei mea o tupe vavi. Moni. Ia, o tupe palpalana, o le tātou te ta ua i teimo o tātou tānoanga. Ia, i le mawhai ona whangai sau ainga. Le mwhana whanai ngā whangai sau whanau. Ma fuanga nao le ye tātou whata ua nei vai tau. Malu tia ia wapa au. Hoi la malu tia i. Whata ua tātou wainga. O le ulu o le ainga o tama. A le leile fautua a mātua i whanau. A wao whanau. E ile tūlanga o le. Pe lava o isi mōrianga te le ia o tau tamaitai. Ia en fain famtala tala i tonu le afianga te le te afia ai. A famtala foi la fa pena le afianga o a whanau i fuala au whasaina. Ia, e lono winga e ele tali tonunga al mtanga luenga o le silima tau sanga i nai tupulanga o le a iloa le mea tau ona o iai. A whapeu whale tonu tupulanga nei taimi. Ia, au ngā whale tonu ne au a ina ia le ma fau mo atai au malumanai. O le vaaina mtanga luenga. O le afuanga fo ina o wha amarusia o tātou tūlafonu. I tono tātou ainga nuu mai kāresia. Ina o mai tātou tūwhatas. Le eise mea mawhai e tātou mālo. O tātou ne whainga luenga i leo. O mtanga luenga umal mālo. Le eise mea tātou te mwhai. Ia pe a le lei lava rea tina e ina mai o alum whanau i tono ainga. Mālo whaftai. Mafisuanga o le ase atu ngalunga tele al tātou mtanga luenga i le 5 tausanga o lumana i le tūlanga o le mta upu lea i fola au whasaina pe a whai le whai statou ngā luenga. Whaftai moli, whafisiti. O le atu ngalunga lava ia o tau ave pea le mtanga luenga la ko polkalame ia whaanga solo i tua inu ma lalafanga. O le mea ka o le flash flooding po le bluetoothing i le si i tu tu mai se o pu winga whaingofi
o le whaungaina leo le tui se tulo. O le tui. O le whaungaina leo le tui e mai e le totoro tangata leo wo ova. Ia e tui ai oe lea e te fia ova. Pe awa le isau tupe. E ala ona a vea mātunga lunga, maua lunga le matanga luenga i le taimile nei. Ona e te lele a fianga o atu moto te Pasifika lata mai a ti tātou. Te ingo fiti, ole atunu o fiti. Ole ua whianga i fiti ma le whalavlawe tele lea o me tau flash flooding, po le Bluetoothing. Ia, tātou fesili o le ale mamau, o le ale umi, o le ale wa alele sa moa e alunga i fiki. Ia, pe tase luai tū la. Ia, o tele fo i o tātou tangata i e ui mai fiti, pe au mai nei sa moa. E peila a wha pea ele whai o taimi nei, o lo iai lava le awa noa mo tātou e ti nei ai le wha fitauli le o tātou le o i fuala o whasaina, o lo iai lava noa. Ai a le wha o ngāta tā wina lola e tātou lava noa lea. Ia luna winga o le ata nao la a tātou wa ai ai le si lima po le sifulu tau sanga lumana. A o taimi nei forsa, o le tūlanga le na o le popolenga na lo nga fanei malimtanga duenga. Ona ale tinea i le taimine nei. Ia longa winga o kakola whea ngai matui. Le lumana. Ai e aila le popolenga. E whaila o le alua lunga le crime rates ala tunu. Ai alua toa i lunga ma le HIV po wha mai whaila le wale la whao ngā ina le totu. E peo tūlanga na o le popolenga na o lo iai taimine. E mo fai ona ave se fai unga foi le a se tupulanga tela noa i le vaanga tela vau le fa fonga mai foi. Sana fai unga foi le tasina te experience ai le experiment ai le tulanga le o le trucks. E vea ma se tulanga foi le ono sui ai lo lumana. E mo fai ona ave la na fai unga le a experiment ai le trucks e ono sui ai lo lumana i la ngai lo. Te lele a fianga lumana i pia whapea o ieri tupulanga tala vau o whaafonga mai po whaalonglongo mal po kalamil nei o lo ieri ma whau vole se i tango ai tofo pea mai o lau tofo nai tasi e te toi mana o ai o le a fianga lau o lumana a whapea o eri tamtala vau le te whaalonglongo mai o lo e i le universite po tausa ili saunga luenga le taimi nei o le mea moni ai matua i le ai so lumana i mawai. O na le leitu, a mawala o leo na ua e tangofia whala u whasaina ne. O le mea mauti noa e once arrest mai o leo, o i lalolo ingo o le lisi vo i lele, ai mantua la o su inga ngaluenga lo i ai taimi negi, a mese fai tonu stato atunu. O mo mia lava le reporti lea mai leo. The clearance. Ai a saulalo reporti o la e sa waile fa maunga lea leo na molia o i le atau sanga i whala fa saina. E fisili ngia lo mawaino na no whainga luenga. Ia e mawhau e te alu i sau wha scholarship. O le visa e mo mia i le reporti lea leo i e fisili ngia fo le tau nua na wanoa. Mawhau mo nia wangoa whainga luenga fo i lea fa vai taimi. Ua lea i fo o lona winga, a e mawhau e te tau mawhai experience le whala au whasaina taimi nei, ua e au tilo i se matua i le aia se lumana i mo oi. Ai i la tau te pulanga tala vau ua whaina i whala au whasaina taimi nei, o nai la i lea vanua mo oi te toi sui ai. A wa o le nawa e tofu ai e lei, tau mawhai loa toi, you know, tata i mai le mo le ala. A tonu o lo fo i mai nai le le. Ia, o lo iei se lumana i le le o tapina ina mo oe. Tu Samoa, o lea se ta ua o wha amatalanga ma wha amaunga mai le public, mai le tātou tangata nuu ma soani fo i le mtanga luenga identify ia tātou truck activities ia e a fo inisio mta au polo a fia ia fola fa ina tatu tunu la sta u ni fam talanga mai le tunu ya fa tai te le yo ta u forsa ia le tu langa fu na le fa pe o le la ma we me u mo le tunu
so tātou atunu. E iloa sila fia uma e mtanga ruenga ia, e tu e fio so tātou atunu, o le whaatino a ia le tūlanga lea. A o le au ina mai lau whamtalanga ia, au mai se tātou atunu. Ia ona mai lola ia ona tu whaatasi, ia mafuafua i lola ia o se ngā ruenga. Al mtanga ruenga. Ia e le mwhai ona i loa te leo leo po le mea la tupu i whai a pata. Se i vanga nā lava ua wala au mai a pata. Ia ma tele ni wala au mai wa whaatupu la ia tūlanga leo wala au whasaina. Ia ona whape nā fui la ia ona tu i laro le wawa ai ngā leo leo. Ia e tūlanga fui la tau ia whaamtalanga nei a mai. Ia i fo i mai si whaamtalanga ia mai se. Ia e vewi whaili le ia mtanga ruenga ia tūlanga lea o ei lava ia tātou vaenga whaapitoa. Ia nā tau te vewi whaina le vaenga lea. Ia ona whaato a whaatino i lola ia o vaenga ia tūla whono mo o swainga ia le pe ona tā ua e se o tātou atunu. Ia le tele no swainga ia e tūne ia mau mai whala whasaina. A o le tā ua ia o le whelangolango mai o so tātou atunu. I le au mai tono whaamtalanga nei po le ar whaamtalanga e te maua. Ia au mai tono. O lo ai tā ua nā mo le tātou Paul Kalame nei. Ia o lo ai tā ua fo ina le te ea tui. I le whasai nei tonu so tātou atunu. Pāptai, o le ase vaenga fo ile le e te tauna whai le tangata fo ile le langa ke sila fia le ngā yoinga lai na te sila fia le tangata lai e a fo e iai e fo la whasaina ai pi iai le mafu le pi fefe e li potin tanga ruenga le la se me tauna whai le tangata le. Ia, pāptai lava folsa, i tūlanga ala tō ie. Tūlanga mua sile reari. Kāna ia. A whape te le ta ua mai e te muso e mātou te iloa. Ia, sile i le lua vāma reari. O le almena te nā ina ile nā sori ngā tūlafono. Ia, ala sila mai whonga reari. Ia, lona lua. Ia, nene i te ua e toi a whainai. Ia, nā ina lea tūlanga o le whalau whasaina mai lo uso lea. Ia, munmuli ane. Tupo se whawhita auri e te oi. Ia, ai leo sila fia ina le tātou mtanga luenga. Ia watu foi whawhautuanga. A whapea e se o lātou se o tātou watu nu o le sila fia ina tūlanga lea a e tau mwhai e nāna. Ia e leo se mea lei. E leo se mea lei ina nā tūlanga o sol tūlafon. O lou nā ina o le mea monu. Ia a e whelangulango mai o tātou ia ngā luenga whai whaatasi. Ia whelangulango mai. Mai tonu ia whaamtalanga nei mwha ilo mai. Ia whaatino ese ngā luenga saunga le mufo ina oe maro wa inga. Au e te nā ina se mea nei te ua ia o le talamasani a tamaiti. Te ua nā tupu se mea, mu se mea. Wholasa. Ia o le whautuanga nā mtanga luenga. Ia au nā ina mea whaaso tūlafono. Ia au mailunga, langa mailunga. Ia whaatino e ngā luenga tūlafono. E o le tūlanga nā o le ia e le mna umianga nā o le ia i se tātou mtanga luenga. Au ni nā ina mea whaaso tūlafono nei. Ia au mailunga. Ia e ilo ma tūlafono. A whai e sau tala pe te mō i la tō whaafonga mai. A whai e se tala se tangata po o se te mana o te tala no atu se tangata o le te sila fia o le whaatau ina atu whala au whaasaina. Mo le tu Samoa ma se ngā whaafusuanga. O la se tala tau no ta whai o le tangata le pe au teilo ala e whaatau atu le whala au whaasaina. Salo nai e tofu ata tō umar tala e whai e. Ia a o le pautuanga ia mtanga luenga. E tu e le lei. Tu e le lei. E le lei mo le so i fua maloloina. E le lei mo tono le ainga. E le lei mo so tātou watu nu. Vai se i fua le nu. E tau walea i fua ia suafa tāu o ainga. Ia e mese nu ma a fioanga. Ia ma le tātou watu nu. Wa o le upumoni ala tau ia. Ia sa. E le tūlanga na. E tātou te fia so soani fui. Ai ele tūlanga fui le tātou te mawafau. Se tu au mau. Ava ese nama fau alo foi lo uso. A mai lo uso i tonu a whapeua. Wa e sila fia ina ia se tūlanga whapeo lai. Tangu fia le tūlanga. Ia e tu. Ai muso e mai leo. Ia ave luma nu. Ai fai se fuafuanga. Tineia ia whala au whasaina. Ia o le tali atu na o le whautuanga lava lātou, ai aini mea whaapea sila fia ine se o tātou atu nu e loe lua te tua oi, au mai tono ni tānga ruenga. E whai e ia fuafuanga tūlafono,
ia ona ile o se melei mo sa ngale mu lava yo oi ia mo lo tua oi tai tele tu Samoa ia o le ala fa tu le vono nei lo fionga sa tinsini lo fionga va suanga ni si vai nga te fisa no ai ma taulunga mai il tato programe ia ile nei fo i vai nga on le asalulu ma le fa alo fa tailo fionga le fonga pokalami ia wo lam fa ai ule le sfulua masina o le tato campaign le o le say no to illegal drugs ai ele ngata i le tato fa moe po le tato ngā lulue i le manau ti le o le tau fio fuala au fasaina o na o le le tu o le wa amata mai ia pe toi luani vai aso pe tolu foi o na amata ina le o le fa moe ua taula mua le Ministry of Family Affairs o lo o yaile pokalame ua la lango mai e tonu le tato malo ia o mtanga luenga le malo o fa masinonga ia o le fo o yaile tonu mua ma le ofisa o leo le pokalame ta ua la langa le va o pokalame lea o le tete atu lava i fuala o fasaina a ua yaile fa moe o le a tu ina tu malo e lima sfutasi o sio tato watunu o le anganga fia la le mtanga luenga o no le wala malama fai o le say no to illegal drugs campaign and mtanga luenga a le wo pongi mai el tato mano ia le nei fa mo tau ia masalo o se vaiaso lumanai ia na mai foi la ia lungo o afoi o komiti o le fa mo ia tato tala no tala foi ia le ase fa mo le fofuanga ai o le tu alalo la vai am tanga venga fai o tuai tato po kalame le nei vai ngo le aso o le reporti mai ia mai te malu io apa au o le tu langa mo la vale na tawa na ia lo fa po mo o ia o e wale fo na fcling ia tu langa le pole ase tala e fai tanga ta ile o le sau ne fa tau le fala o fa saina ngalo kala kwa tap le say no to illegal drugs ia mar fa alwa alo fa tai after tele ya lau sunga le satin sinia lau sunga va suanga ya me se fo ia lau sunga le satin lau sunga tu Samoa tu sai fo mtato bukla matango fie ala isi stato talaranga na va ya so tau le lo famle le tu ai tata ya toi ya so to so fua ya me se fo so manto vola ia o le taualunga ma le siuila na o le tatou polokalame o le say no to illegal drugs ia po le te atu i fuala au fasaina i le nei auauli o le tamalawai talitoepi le ua taulus 45 minute ona talea o le hitula e tonu i le nei afiafi